الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga Islam, alhamdulillah, yarini sa kita niyo hajaman na to ini. Amoy in waktu parsukuan singguro na to mulia si Sheikh Haidir Buddin sumagawa waktu ini launtain siya ligap bekon aun kaya ligapan karena pakarajaan dukaing sumagawa in kaya ligapan niya naghinang marayaw karena yung mga sila yadto mga sasaw sila Ma'had Ad-Diya, alhamdulillah. At ini aun hihinang sumagawa yari aun piarania mga kaguruhan sin Ma'had Ad-Diya amoy in longta gumanti kanya waktu ini insyaallah dua ring mga kaguruhan sin Ma'had Ad-Diya in panagnaan long tarimhil pengajian waktu ini di Ustaz Rizqan Asjain in mawdu'nya istighfar wa fadli. Amoy in longta in pag-istighfar iban sin kalabiyahan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. In hikarwa longta amoy in dimihil pengajian waktu ini Ustaz Muhammad Jama'ul Zuhli Saleh in mawdu'nya isab al-muhsinun yuhibbuhumullah. In mga tao marayaw kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah waktu ini iril ko kanila in waktu ini waktu sin guru kalasahan Sheikh Haidir Buddin falyatafaddal fadilatuhuma mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى. قال جل وعلا في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا في كتابه المنزل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أولا أيها المباركون نحمد الله سبحانه وتعالى في نعمته العظيم الذي
أنعم الله بها علينا. Alhamdulillah, mga katautay manghuran ko haagama Islam. Yari pa kita dihilansin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi. Ni'mat sa laggu-laggu in kabuhi. Biyang dihilsin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusia. Hitukbalsin ako. Atawakan itukbalsin kita niwin pagsyarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa laggu-laggu pagsyarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun Tuhan, wairun sibu, wairun limbang bisan hambu unuun. Mga katautay manghuran ko haagama Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala nagbanda pa mga ipon niya beriman. Nagwasiyatin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya beriman. Laungsin Allah subhanahu wa ta'ala haayat niya biya na nasabot takaina. Laungsin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nagbanda in Allah subhanahu wa ta'ala katutani. Nagwasiyatin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga beriman. Laungsin Allah subhanahu wa ta'ala hama'na sin ayat. O kamu mga ipon ko nagtatag-ipon ka ako. Laungsin Allah subhanahu wa ta'ala pagmabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala sabunnal pagmabuga. Iban ayaw kamu magpakimatay wat malingkan subay kamu halikusan sin agama Islam. Alhamdulillah mga katautay manghuran ko haagama Islam. Subay pudjiuntain Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud pagpudji. Iban pagsyarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biag anak kita muslim. In maasta muslim. In kaapu anta muslim. Alhamdulillah in kita nakapangadji. Saruta. In pagpangadji anta. In tagdapu muslim. In aqidah buntul. Aqidah amuna ahlus sunnah wal jamaah. Mga katautay manghuran ko haagama Islam. Wasiatan ko inbaran ko lapay na in kamu. Biana ayat kaina. Nasagbutta hafaruman sin Allah subhanahu wa ta'ala. O kamu mga manus, o kamu mga tao beriman. Pagmabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala sabunnal pagmabuga. Iban ayaw kamu magpakimatay buat malingkan subay kamu halikusan sin agama Islam. Salawat iban salam papanghu natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuna kahinapusan Nabi iban Rasul. Wairun na Nabi iban Rasul pagpuasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mga katautay manghuran ko haagama Islam. Naggugual kita malasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miagad kita hatariqa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
At iniamala sa kita pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iagad nato in tariqa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakaruna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aunday sab kaibanan manusia Muslim nagguguwal malasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumagawa mag-ihtifal sin maulud sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagmamaulud mga katao tayo manghuran ko haa ka Islam. Nagguguwal kita malasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumagawa mukhalif kita hapang daakan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kau tay manghud ko agama Islam. Bang kau bunnal malasa fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sakan huminang amun sin panglangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa in kamata uran kato inna aqidah taga alam tiu bukun hatariqa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huon nagdalil sila sumagawa unumaray in pagdalil nila tup damaray hapag dalil amun in maulud jari sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga katao tayo manghuran ko agama Islam. In kita niyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala piyakari kita pa dunya wairun hina unta dugaing buat malainkan magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala hasuratul dhariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala paipun niya way ako nagpapanjari bangsa jin iban bangsa manusia buat malainkan magtag-ipon ka ako. Way na ngayon unong-unongin Allah subhanahu wa ta'ala buat malainkan subay sadya kita mag-ibadat ka niya Allah. Mga katautay manghuran ko agama Islam. In pangayon sin Allah subhanahu wa ta'ala amun subay sadya kita mag-ibadat ka niya. Sumagawa in kaibanan manusia way nila kaingatan in haq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pila na sadya din ha mga Yahudi, Nasara, nagsishirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Way nila kaingatan in nagpapanjari ka nila amun na intuhan wayrun sibu, wayrun limbang bisan hambu. Mga katautay manghuran ko agama Islam. Pila na sadya din ha mga manusia magkasa magkalaong inyan karya salisin manusia in sila magkalaong magkasa sumagawa unumaray in ubat sin bakas kita nakahinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khayra khata'in at-tawwabun. In katan anak apu Adam magkalawng magkasa sumagawa in sarayaw-rayaw amun subay pagtaubatan sin kita niyo amuin kasaan ta.
amun nahinang tadusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran ko agama Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala in sifat niya din ha mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala ghaffar. Mga ngampunin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya hauno-uno na dusa. Innahinang sinipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa mga katawtay manghuran ko agama Islam. Hauno na in pangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan in sila mga beriman nangayo da kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Beriman nagtatag-ifon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtataat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Himihinang sinparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di maig kanila in mangayo ampun fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Mga katawtay manghuran ko agama Islam, biadin namarein sila amun nagmamaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Unumare nakapangayo kaampunan damare sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. In mahunit bangkaw miyatay hafag maksiyatan fa Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadan billah. In mahunit bangkaw miyatay hapag mamaksiyatan fa Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadan billah. Mga katawtay manghuran ko agama Islam, wasiatan ko inbaran sinako lapay na in kamo amun subay humalli kita umanib hakatahinang maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban subay kita di mahoplos longsin bahasa Angles. In Allah subhanahu wa ta'ala ghaffar. Mangangampun in Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pasan in dusamu dumagpak na pataas langit ananas samaa. Bangkaw nagbalik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Saruta nga nangayo kaampunan. Iban tulus ikhlas halom sin pangatayan mo nagtaubat kaw nangayo istighfar fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunun dasin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pardusahan amun bakas na hinang mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. In lasasin Allah subhanahu wa ta'ala paipun na diha dunya hakataan alam di siya magpi ha Christian naka atau akan Muslim. In lasasin Allah subhanahu wa ta'ala saplak pakataan alam. Mga katawtay manghuran ko agama Islam, bariman na kabukon bariman, wasiatan kun baran ko lapay na in kamu amun subay kita mangayo istighfar, mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfirillah inna Allah kana ghafuran rahima. Pangayo kamu kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inlasasin Allah subhanahu wa ta'ala katuh mga katawtay manghuran ko agama Islam. Diak pa kita amun mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahima. Pangayo kamu kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabunnal tudin Allah subhanahu wa ta'ala. Baing ampunun iban baing ulung.
mga katautay manghuran ko haa ka ma-Islam, kabalikan ko, in kita niyo, maano siya, magkalaw magkasa, sumagawa in ubat, simbakas na hinang taparudusahan, subay kita mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbandain na Allah subhanahu wa ta'ala in siya Ghaffar, baying ampunon in Allah subhanahu wa ta'ala, bang maray, way nakalamod in sifat Ghaffar, maray in manusia itilakbu panarka, itilakbu maray in mga man in kataan manusia paapi narka jahannam, bang way nakalamod in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala Ghaffar, sumagawa in Allah subhanahu wa ta'ala complete, wairun kulang. In Allah subhanahu wa ta'ala complete, iban wairun kulang. Mga katautay manghuran ko haagam Islam, mangayo kita istighfar, mangayo kita kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, sababin kita daran magkalaw, iban daran magkasa. In mga sila opposite sin mga bariman, amun nagmamaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, di ta kaingatan bang unuin hal nila, unumari nangayo damari sila kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtaubat damari sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghuran ko haa ma Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala bang siya makahidayat paipun niya, jakpat na siya, jakpat intau kya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hambu kisah kerungan sin aku ha YouTube din kan Syekh Nabil Al-Awadi hafizahullah, aun hambu usog in kaaunan sin hambu usog ini aun asawa, sumagawa in hambu usog ini, himihinang pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya nagmamaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, kataan hinang maksiyat, biana sin pagzina, pag-inom sin alak, kataan hinang hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hambuk waktu in usog amun naghihinang maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya ni barkada ahula araw saruta in kaaunan sin hambu usog ini, aun perjanjian sin siya iban sin mga kabarkada niya, iban sin mga kabagayan niya, sumagawa tiakdir kiadaro sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kabagayan sin hambuk taw ini, way di matungdun amun hapagjanjian sin sila, aun di matung hambuk usog nagkokotse, sarta himundong umistaap ahunaan sin hambuk usog ini, sambil di maug in usog in pamayhuan sin hambuk usog ini, nagsasahaya. Allahu Akbar. Hatinya rajulun salih, sambil dia sin usog salih ini nagbisara in tao in usog nagtatagad hamang abarkada niya,
Long niya kau tay manghud ko. Nagkuno kau nagtitindog doon yan unin tiyatagaran mo. Long sin rajulun salih. Siambungan siya. Sin rajulun talih diddu sin salih. Long niya aun perjanjian sin aku iban sin mga kabagayan ko. Sung kami laong niya sumud sinima. Kumita sinima. Sumagawa sambil bihaun way di matung in mga kabagayan ko. Long sin rajulun salih ya kau tay manghud ko akad na kau kako. Insan bung sin rajulun talih long niya di ako makaagad kay mo sabab aun perjanjian sin ako iban sin mga kabagayan ko. Sumagawa bang di na sila dumatong insyaallah magad na ako kay mo. Long sin rajulun talih sambil pila minit sambil oras intiagaran sinhambuk rajulun talih long niya ukina magad na ako kay mo sambil miyagad in rajulun talih fa rajulun salih. Alhamdulillah sambil dia sin usog ini pamajlis majlisul ilm sumagawa na ajaib in rajulun talih laung niya unuta perkala atau kan unu laung niya aun dun kaniu yan na doon yung pagkaon, juice, inungan tubig, alamesahan. Long sin rajulun salih, long niya intiya tagaran namu bang sin adhan maghrib hasupaya kami makabuka. Hasupaya sila maka-iftar. Wallahi long sin rajulun talih wallahi laung niya amu pakalaung niya adlaw khamis iban sin ithnin inhinang niyo laung niya nagpupuasa sambil habulan na Ramadan in kami ini long sin rajulun talih bisan hang kaminsan way namu nahinang inbiya sin kamu yan nagpupuasa. Hati niya sambil habulan na Ramadan in kaunan sin usog talih ini di siya magpupuasa. Talih diddu sin salih. Long sin rajulun salih sambil nag-adhan na nagbang long niya kari kau kumaon kita at niya mamuka kita. Long sin rajulun talih ayaw long niya buka na kam. Long sin rajulun salih la kari kaw long niya mamuka kita sambil nagwudu inhambuk rajulun talih ini sambil dimatong kimaon simau pamanga iban sin rajulun salih sambil na sila naubos nagbuka nagsambahayang maghrib nagsambahayang sila maghrib sambil nasadya naubos insambahayang in kaya pamung dasin hambuk rajulun talih laung niya biada aku laung niya sapantun amun tau miyamatay sarta nabuhi nagbalik. Allahu Akbar. Iban biada isa bakulaung niya tau miskin sarta nahinang dayahan hawak tu bihar yadtuin kena naman sin hambuk rajulun talih hapu asman siya sumambahayang. Ikaw kuno bang once kau amun sin lumabay yaon sin tahun yaon in kaunan mo miskin habuat bihaon in ikaw dayahan
Siyempre, makananamsakan amun lasig kuyag halom sin pangatayan. Sambilin usog ini namaid kiwasiyatan nasya sin rajulun salih. Sambil siya ni minig hamajlis hamasjid miyanaw nasya mattu pabay nila. Pagsakali man dumatong siya pabay, nagsalam, assalamualaikum. Sambil siya siyambungan sin asawa sin siya, wa alaikumussalam. Na'adjayb in babae. Na'adjayb in asawa sin siya. Long niya, long sin rajulun talih. Long niya may takaw long niya. Madabik. Long niya, halugayan ta naghambuok. Wallahi, bihaun dakaw minui timprano pabay. Allahu Akbar. Bihaun dakaw minui pabay. Halugayan ta naghambuk sin lugay yaon. Hanis fulay dakaw di matung. Hatunga andum. Sambil simudin usog pabay. Sambil sila natug. Hatunga anduman. Hatunga anduman nagbati in asawa sin rajulun talih. Paglingi niya pahansipak way niya kita in bana niya. Sambil siya na niya pahansipak way runday sab. Sambil timindog in babae naglag kanya lang niya yakaw ba nakuhaw no nakan. Yakaw ba nakuhaw no nakan. Wayrun si mambung. Sambil gimuwa siya pagurpa den hagurpa. Liag niya pa kabilik-bilikan. Way pa niya nalag. Lang niya yakaw ba nakuhaw no nakan. Sambil nakasud siya pahambuk bilik. Kita niya inbanasin siya nagtitindog. Allahu Akbar. Nagtitindog, nagsasambahayang, nangayo taubat, nangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nakananam in asawa sin usog talih sin marayaw parasahan sambil in babae ini in asawa sin usog ini miyadto pa siya rusalta nag-ail nagwudu sambil kiabutan niya in banasin siya rimurukot miyagad na in babae ini si mambahayang kiasautan niya hanagrurukot sambil timindog nagbalik in usog lang ta nagsusudod na in usog. Sambil nagsusudod day sa bin babae. Pagsakali man mga katawtay manghuran kuha ka ma Islam. Liugayan ha pagsujuran in usog. Sambil na inu-inu in asawa. Sambil tiag niya ingan. Yung nayakaw ba na ko? Di way sumambong. Di sumambong ka niya. Sambil niya piyukaw. Yakaw ba na ko? Na mga katawtay manghuran kuha ka ma Islam. Kaya na inyawa niya sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu nagsusudod Allah. Mga katawtay manghuran kuha ka ma Islam. Kabalikan ko in Allah subhanahu wa ta'ala bangwan siya makahidayat pamano siya jakpat na siya iban mga katawtay manghuran kuha ka ma Islam bisan pasan indo sa sing ikaw amon di magpak na pataas langit sumakawa bang dakaw nangayo nagtaubat sarota ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala ampununda in pardusahan fa Allah subhanahu wa ta'ala
Mga katawtay manghuran ko haa ma Islam, in mga sila beriman, bang sila nagkahinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-uus-usan sin sila amun magtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَيْهَا مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Mga katawtay manghuran ko haa ma Islam, in kaunan sin mga sila beriman nagtatag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang sila makahinang pardusahan fa Allah subhanahu wa ta'ala, atau kan nakahinang kalaungan paginhawa balan sin sila, katumtuman nila in Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfiru li dhunubihim, saruta nag-us-us sila mga kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Wayron makagaos umampun sin pardusahan sin hambuk tao, sin hambuk manusia bot malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu, ay tabu min dhunubihim wa raja'u ila Allah an qarib, walam yastamirru ala al-ma'siyah wa yusirru alayha. Mga katawtay manghuran ko haa ma Islam, in mga sila beriman, mangayo sila kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala hadusa nila, hanahinang nila dusa, magbalik sila fa Allah subhanahu wa ta'ala sarta ikhlas din hapangatayan nila, amun mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban di na nila balik-balikan in kakahinang maksiat, amun bakas na hinang nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban thabit na sila dun apag ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, saruta limayo na sila hapag maksiyatan amun na hinang nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran ko haa ma Islam, patumtum sin ako pabaran ko lapay na in kamu Lawhi Fudail bin Iyad rahimahullah, al-istighfar bila iqla' taubatul kadhabin. In kapangayuan ampun fa Allah subhanahu wa ta'ala, amun balik-balikan mo sadyain ka kahinang maksiat, sumagawa mangayo kaw kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa magbalik da kaw maun pagkakahinang mo maksiat. Inyad tulang ni Fudail ibn Iyad taubatul kadhabin, amuna biasin sila amun magtataubat fa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa taubat puting, biasadja hihinang nila kialangugan in pagtaubat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadan billah. Mga katawtay manghuran ko haa ma Islam, mangayo ako kamaapan kaniyo mari kita fa fadlul istighfar, hakalabbihanan sin istighfar. Luqman al-Hakim mataud in wasiyat niya paanak niya, sumagawa din hamanga wasiyat niya paanak niya, din hamanga wasiyat ni Luqman al-Hakim paanak niya. Longsin Luqman al-Hakim, awid lisanaka al-istighfar, hati niya awid biaksalong niya indila amun sumabot kaw istighfar, ay mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran ko haa ma Islam,
insyaallah mangayo kita keampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lapalunta ini istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hinangunta ini adat sumagawa, adat amun ibadat magmumpaat katu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun mangayo kita istighfar, mangayo kita astaghfirullah, astaghfirullah. Mga aku kamapan kanyo, mga katautay manghuran ko haagama Islam. Tubtub din sadya. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna hitukbal na tu in pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinfurna pagsarang sukul serta itukbar na tu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Impupudjihan kanya iban sinsasanglitan kanya intu para kala ini tufut fa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na tu ini daran hitukbal kanya halubay singkabuhi na tu. Mga kamaasan katautay manghuran nagdurungog hadlaw ini harum ini. Amo inyari kita niyo antara na tu habidyu iban sin screen ini. Magsarang sukul kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in nagapagbay mata kita niyo hadum ini. Way na tu ini naangan-angan kanya fa kanya amo in makapagbay mata antara ini. Yung kahalan ini suway na to ini ipagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala sarta mamudji kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala iwan nasin sasanglitan matukannya. Alhamdulillah mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iwan salam para Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin tiarasin Allah subhanahu wa ta'ala marikatu tanyu fa umatnya ha'u maksud uno im maksud hasupaya imanusya makabuntul pa agaman ya amunin agam Islam. Tumtumun na to ini ni'mat ding Allah subhanahu wa ta'ala. In kahalan ini kahalan sa lagu-lagu piarasin Allah subhanahu wa ta'ala pa umat ini. Subay kita nyudaran sumalawat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ding hasabab sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amo in piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tunjukan kita ni fahidayat dahil hakalaungan maun pakasawahan. Biarasin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasupaya di makatulaga imanusya mattu fakaawaman. Uno indiarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in hidayat serta pemandu pemanusia. Piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran amuin mu'jizat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asupaya ini kepamandu ha umat huling zaman amuna in umat ini amuin umat sa taud-taud na umat amunain umat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sumagawa mataud sadyan umat ini matiu da imakasud palam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab maita mataud ding hamanga manusia amuin magmahukaw hapirdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamatauran sin manusia di mabaya in agarun nila sadya in hawa nafsu nila di nila kabaan in diakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala serta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga katautay manghuran kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pakarajaan ini way natuna kya bay matahan serta way natuna kya pandugahan amuin kamatauran ding katu tanyo naligap na kita niyo sin dunya serta nalawa na kita niyo pag-agama. Unin agama subay gayunggungan nato hatiap-tiap hangkat auring katu tanyo umat muslimin. Amunain agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin agama Islam. In agama Islam amuna ini in piarasin Allah subhanahu wa ta'ala fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amu in agama cukup lang kapiaun naruun kanya ingkatan karayawan. Wairuun na makaliukannya agama duga ingbuat malengkan ingkahalan ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. In agama Islam tiubusin Allah subhanahu wa ta'ala fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta in agama Islam amunainin agama sarayaw-rayaw agama fiya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga katautay manghuran suway kita niyo manggayunggungi hakahalan ini ha agama na to. Amu in gayunggung di na kita niyo mamutawan alugay sing kabuhi na to. Mga kamaasan katautay manghuran subay kita niyo amuin di malipaga hakahalan sin dunya in tiap-tiap maas suway niya jagahan ingka anakan nila damikian ingkatan ingka tiap-tiap isad tay manghud atawakan magpangtungod subay magjaga-jaga hihakalan sin agama hasupaya in kita niyo di malimpang sin kahalan dunya. Kamatauran tud si manusia nalipaga na hakahalan sin dunya kaya ikuran nila na ingkahalan sin akhirah. Mga katautay manghuran na agama Islam ingkabuhi na to di hadunya sakit jap matara day da siya maka say ingkabuhi di hadunya ubus kaubuhi unsin Allah subhanahu wa ta'ala palahilunnya kau marifadunya day da pawiunnya ra kau matukannya aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In kahalan ini in ayat ini nabangkil halom sing Quran serta daran natu ini amun hipagpamong bang aun waktu makarungog kita niyo amuin hambuk deng katu taniyo minuy parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to dungdunganin ayat ini bang hatiap-tiap beriman hatiap-tiap bangsa muslimin makadungdung sin ayat ini tantutud suminag papangatayan niya in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya bang natudungdungan in kita niyo ring Allah subhanahu wa ta'ala magding na kita niyo magbalik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magding kulang na kita in hati si magbing kulang yaon artinya day da bukun kita mau gayren di hadunya. Mga katautay manghuran suway nato hibutang habigi jantung nato in kahalan nato di hadunya day da ay ikaw magniatin ikaw rin di magbato hadunya mga kamaasan katay tao manghuran. Oo in kita ini day da to di hadunya
hangkan subay kita niyo amuin magunay-unay atawakan mag-us-us pakahalan sin agama Islam. Amuin magtayakub kita niyo hakahalan sin ka Islam. Mag-ibadat kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala simpurna ibadat. Sabab amura ini imma kasafaat katutan yung amuin ibadat na to fa Allah subhanahu wa ta'ala halawayan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya. In kita niway pa kita nakatu pamaudu atu. Yari pa kita niyo hamukaddima na. Pasiplitan tanyo na tiyo in kahalan ini kahalan pag-agama amuin subay tud kita niyo magtamassuk ha agama na to. In tiap-tiap usuk atawakan babae subay niya tamassukan gayunggungan niya in agama niya bukun niya pasaran. Bukun niya amuin hikatu-katu sadya in pag-agama niya subay siya humati sin agama niya hasupaya siya di amuin hasupaya siya di maignoranti ha agama niya. Tumtumon nato in agama Islam kumpleto jukup-jukupan. Wairuun pagduaro ha agama nato. Amo ini pagsarang sukulan nato fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo amuin nakasud atau akan dihilan niya kita niyo sin ni'mat amo na in ni'mat agama Islam. Sa lagu-lagu ni'mat piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap bangsa muslimin amo na in agama Islam. Bang imanu siya makawa na siya rin diha agama ini. Tantu tuujul jana ingin hawa si manusia iban sing kabuhi niya dunya dagpak padlaw akhirat. Bang majul jana in tiap-tiap ginhawa atawakan pamaranan tantu tuud binsana. Ada pun in kabinsanaan di hadunya ini tantu tuud tiu-tiu da. Ada pun in kabinsanaan na adlaw akhirah tatap salta salama. Awang panagnaan niya in kahalan sin akhirah. Awang panagnaan niya wairuun na kahinapusan niya. Adapun in pakaradjaan dunya awang panagnaan niya awang desab kahinapusan niya. Uri in panagnaan sin dunya amo na in hilahil kau hibog sa kau pasikan sin inang. Doon kau tumagna. Ika amin pangdilasan niya at kahinapusan diha dunya amo in sumud na kau palyang lahat. In sumud kau palyang lahat jaun doon in panagnaan sin kabuhi mo fa adlaw akhirah. Nasubay yung pagtagaman sin tiap-tiap muslimin, sin tiap-tiap ginhawa in kahalan niya amo in kahalan sa lagu-lagu kahalan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in kahalan wairuun na maka agad kayo palaw miyaon bot malaingkan amra kumani ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang imano siya sumud na pagkahala namo inliyang lahat yaon tumtumon na to. Tumtumon na to bugto na yung kahalan na dunya. Indumagpat ka niya muna yung kahalan niya do akhirah. Aon panagnaan niya wairoon na kahinapusan niya. Banging kahalan sin tiap-tiap ginhawa masanyang siya hakahalan niyaon. Hati na nag-ibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya. Na masanyang siya dun hakabuhianan niya halom liyang lahat yaon. Dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat. Na banging kahalan sin manusia amuin bermaksiat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Serta nagkukufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Serta magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di pa sumumba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang pa si maksiat di hababaw sin dunya. Magtakabur pa hakahalan sin pag-agama. Magtakabur pa hakahalan sin pamilya. Magtakabur pa hakahalan sin arta. In kahalan ini tumtumun na to. Asubuhon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw gana-gana. Amo in adlaw pag-aasubuhan sin katang kakahinang sin tiap-tiap ginhawa baran di hababaw sin dunya.
Subay pasino pun patiap-tiap pangaten singkitan yung mga bangsa muslimin. Pasino pun nato pabigi jantung nato. Imagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala magding kita ni pagka-Islam. Sabab amura ini inubat singkatan manusia amuin malong siya haagaman niya supaya siya magding paagama Islam. Manggayunggungi siya ha Quran iban sin sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang imanu siya maka gayunggung hak dua parakala ini tan tutuud. Di na siya malawng salama-lama. Buat malingkan bang imanu siya amuin. Muklas siya hadua ini tan tutuud. Kalaungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaungan sin manusia hindu magpagkanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. In kalaungan ini bukun ini kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin laungun na manusia. Sumagawa ang gaw si manusia bang may tak si malaw. Hangkanin kita manusia dia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala humati sin agama na to. Banghaw no to din kabuntulan in kamatunan sin agama Islam. Hati niya wajib hatiap-tiap bangsa muslimin in humati siya sin agama niya. Doon na kahiusog atawakan hibabay. Atawakan hibata, atawakan himaas. Wayroon pagluman ha agama Islam. Subay kita niyo maghuru-huru. Atawakan magtayakup, atawakan magdungan-dungan humati sin agama na to namunain agama Islam. Sabab amurainin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in agama Islam manghidayat ipa manusia bang siya makasud maun tantutud cuman yang ingkabuhi niya ding hababaw sin dunya dagpak paadlaw akhirah. Iban subay kita niyo mapanduga hakahalan pag-agama. Pandugahan na tuturan in pag-agama na to. Subay na to ini amo indi hinangon fake. Atawakan hikat-tukat to na to sa dyan pag-agama. Tumtuman na to mga kamaasan katay tamanhuran. Mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sa lagu-lagu pakarajaan amuin mas pulya sin tiap-tiap ginhawa. Bang biadin siya malapas haadab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab manusia biakari siya pa dunya supaya magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia pagus niya di hadunya tantutud muy siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na indi tu kahalan niya tu dua farakala atau akan dua indaratungan inhugnan si manusia bang siya dumatong na fa adlaw akhirah. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'id. In ayat ini daran natu ini pagbasahun. Salta tanu gini halom sing Quran. In ayat ini. Hatinya duara in hugnaan si manusia dumagpak siya fadlaw akhirah. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'id. In kaibanan tumpukan atau akan intumpukan kaibanan mga manusia atau akan jin iban si manusia halom sila surga makasud sila pa surga. Wa fariqum fis sa'id in kaibanan isab manusia makasud sila panarka jahannam. Amo intiata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia magmari hadiah akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghuran mari kita niyo pamaudu natu amo nalong niya al-muhsinun yuhibbuhumullah. Hati niya mga tao marayaw kalasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala.
o kamu mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu adlaw ini atawakan akahalan biaun hawak tu bihaun kamatauran si manusia mahang kau makabak muhsin. Buat malainkan ingkabakan mumuhsin amura imbanga sila taga iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban yakin dun ha pangatayan nila. Salta taga kabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala sinpurna kabuga amu in wairuun pagduarwa dun ha ginhawabaran nila iban sin kakahinang nila. Iban sin pangatayan nila, iban sin pikilan nila nagmamamuga sila fa Allah subhanahu wa ta'ala sin pagmamuga amo in wairuun pagduarwa. Mga katutay manghuran deng ha mga tingian si mga ahlul iman amo in kialasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala wahum ahlul ihsan. Amo na mga sila manusia ahlul ihsan, mga tao marayaw. Subay kita nyo magbunyog-bunyog amuin dumaw hata kahalan sin tumpukan ini. Amuin mahinang kita nyo tao marayaw. Mangayok kita nyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman kita nyo taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papakaradyaan ini amuin mahinang kita nyo manusia, mahinang kita nyo tao marayaw di hagin lupaan sin bawo sin dunya ini. Subay kita nyo magpatilibon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mahinang kita nyo manusia daruhaka di hababaw sin dunya. Tumtumun nato di Fir'aun laknatullah alay. Li'anat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin nagdaruhaka siya liha babaw sin gumi ini. Naing kita niyo bangsa manusia kita niyo. Subay kita niyo mapanduga atawakan, subay kita niyo amuin mag-angan-angan hapangatayan nato bangman kita niyo mahinang tao marayaw. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pangayoon nato in kahalan ini fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman mikit habigi jantung nato in kita niyo ini mahinang tao marayaw. Serta mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun ako iwan sinikaw. Bukon sadya long niya magmarayaw na ako di na ako mag-ibadat. Ayaw. Mag-ibadat kita niyo sarta magmarayaw kita niyo. Muna in magmarayaw ini walaqad dzakarallahu al-ihsan fi 'iddatin mawadi' min al-Qur'anil Karim minha qawluhu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dungdungan nato in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala nasulat sarta nabangkil atawakan diutang liukis halom sing Quran wa anfiqu dia kita niya sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in magnapaka in kahalan ini pakaradyan ini amo in pandaakan pamangasila bangsa mukminin wa anfiqu hinang pangdaakan dingha Allah subhanahu wa ta'ala halom sing Quran wa anfiqu fi sabilillah suway di hugnan sin tiap-tiap beriman in pagnapakannya agama sin Allah subhanahu wa ta'ala deng naman hapangarta hasupaya unin maksud
magnapakain tiap-tiap beriman. Hasupaya pamainduhi haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala amunin agam Islam. Amuin agama wairun natay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan amurain agam Islam. Amun ati maksud bang mayta kita nyo diaksin Allah subhanahu wa ta'ala magnapakahaalta na to hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita nyo makapamainduhi atau akan makatabang haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakarajaan ini, pakarajaan pag napakahaalta subay na to ini ingatun in alta si manusia aun hak doon haalta niya ha mga bangsa muslimin doon naka alta amuin pangalta mo doon habay atau akan hayop atau akan uno na pakarajaan pangalta aun doon hak sintiap-tiap alta hagin hawabaran subay mo siya hitunay subay ikaw magnapakahadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin pakarajaan pag napakah diaak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta na to magnapakah mag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala de mga pakarajaan mahang na pagsabutun sin tiap-tiap muslimin amunain pagsadaka sabab hatiku maluman na mga sila anu indaib haalta in kahalan ini subay nato ipagpatumtum piatumtumi bukun kahalan ini anu tinggalan nato na in mag napaka kita nyo haalta nato subay kita nyo bukun maug uno-uno yung kaya pag napaka nato haalta nato tumtungon nato amura ini indagpakan nato dito adlaw akhirat amura ini in sumampang kato tanyo in alta amo in kaya pag napaka nato haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala in pangalta subay kita maayad sabab asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala banghaw no kya min alta mo yan aswa kung yung ginahawabaran mo bangkaw taal tabiyaon haw no kya mo yung pangaltaan salta aswa sa bing ginahawabaran mo haw no mo yusal in pangaltaan bista-bista hun nato muna yung ginahawabaran nato di hadunya hari pa kita nyo mabista dito adlaw ganagan asupaya kita nyo makarecover singkahalan alta amuin hikapagtaraman nato datungan dito adlaw gana adlaw akhirat in kahalan ini di na kita nyo maawam sabab dia kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala way kita nyo iyawam sin Allah subhanahu wa ta'ala papag napakahun sin alta di hababaw sin dunya hawak to sin kabuhin nato hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala ikarwa pakarajaan mahang nato na pagsabutun sabab amuin in kaibanan atawakan kamatawran din kato tanyo mahukaw na salta lima sana hadunya iban kialupahan nila na in kamatay nila sabutun nato ini sabab lamod ini ding hamanga agama nato asupaya amuin kumusugin agama nato amuna magluas lungsad hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon naka amu intumu iluha mo atawakan hulas mo atawa uno-uno na pakaradya antumu doon hagin hawabaran mo atawakan maigin nyawa mo doon hagin hawabaran mo subay ini amuin paawnon hatiap-tiap bangsa muslimin iban sin magluas lungsad sin alta haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala manahut na kaatawakan maasla in kahalan ini dia kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta sugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayah
wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Tagna dia kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbalik liyang kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. May kita nyo langon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab makasi malasain Allah subhanahu wa ta'ala haipun. Amu yatu in bain ulungun bain kasun amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Amu ini sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala di hababosin. Hatinya liang kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala. Panibun kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala. Palayuun kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakahalan ini. Wala tulku biaydikum ila tahlukah. Wala tuqiu anfusakum fil mahalik. Ayaw niyo butangan in ginhawabaran niyo, atau akan ay niyo pakatwa in ginhawabaran niyo amo in hikajawjana ha ginhawabaran niyo. Puno in hikajawjana ha mga bal-iman ha mga bangsa muslimin, amo in tinggalan nila na in pagluwas lungsad haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Lungguon na sila simanga sila ato nila. Bangman kita nyo tabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apakaradjaan pag-agama Islam, salta pamaindugi haagama na to, amunin agama Islam. Bangman kita nyo amuin tabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tabang sa lagu tabang daing kani. Pangayoon na to fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin bangman kita nyo mahambu kaagama na to, doon nakahakakahinang atawakan hapangatayan atawakan hapikilan. Bangman kita nyo mahambu paghambukon sin Allah subhanahu wa ta'ala akahalan ini. Sebab in mga sila tumpukan maghambuuk tanto to di sila magangguk sing kaibanan tumpukan. Naimbang sa muslimin subay na to, ibutok habigi jantung na to, bangman kita nyo amuin mahambuk salta di kita nyo magangguk sing kaiwan ng araw. Wa adamul infaq fi iban subay kita nyo amuin bukun makumkum in gula may 5 na to, haalta na to. Bangkahalan kahak sin Islam, subay na to itunay. Sababin iyan sukutun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu fil infaqi wat ta'ah. Iban subay kita niyo magmarayaw hapag napaka na to sin alta na to. Doon nakahiril na to pamadrasah, atawakan da akon na to in anak na to, atawakan in anak niyo pamadrasah, dihilan nyo sin alta niyo, ipag-enroll na katawakan ipagbayad, atawakan uno na amuin hiluwas lungsad niyo na to in alta na to paagama Islam. Salta pagmarayaw na to, magmarayaw kita niyo hapag napaka na to. Watta iban pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindua pakaradjaan ini pag napaka iban sim pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala, suway parayahon sin tiap-tiap muslimin bangsa beriman in pakaradjaan ini. Waj'alu amalakum kullah khalisan liwajhillah. Iban subay na to hinangon ing kakahinang na to, atawakan piil palangay na to, atau bisara na ka, atawakan kignot kahibal sing ginhawabaran, atawakan amo indagan sim pikilan, atawakan utob-utob sim pangatayan,
suway na to ini parayaw hasupaya in kita nyo mahinang deng ha mga tao marayaw. Uni maksud hasupaya kita nyo kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katan kakahinang sin ginhawabaran bangsa muslimin, bangsa beriman, suway sila mag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinpurna pag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo inwayruun lingiun nila dumihil tumbas buat malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-ibadat nila. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun natu, tumtumun sin aku iwan sin kamu. Inna Allah yuhibbu ahlal ikhlas wal ihsan. Mattantu din Allah subhanahu wa ta'ala landuin lasanya hamanga sila amuin ahlul ikhlas, amuin mga manusia mag-ikhlas sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakahalan pag-agama nila, hakahalan pag-ibadat nila, hakahalan pagnapaka nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ihsan, iban mag-ikhlas intiap, iban subay in al-ihsan, amoy sabini mga manusia marayaw, kalasahan na sab sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to amuin pangarapon bang man kita nyo katan bangsa muslimin mahinang kita nyo tao marayaw. Sarta kakitaan kita nyo sindugay ang agama amuin kahidayatan sila hasawab sin kakahinang nato bangsa muslimin. Amun di pa kita nyo makapagdawa kahidayatan na sila sabab singkita nila na doon habang sa muslimin ing kahanungan, ing kahimut-mutan sin pag-agama, ing karayawan sin agam Islam. Mga bariman, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kamu hawak tubiyaon amo indihilun nyo na amo na impang dungog niyo atawakan impang atud niyo magbay mata na kita nyo misanda kumanday day hawak to ini bangin dahin ka nyo amo in kya karo ando pamus inyo na akato na supaya kita nyo amo in makapaghimatungan marayaw. Nasihatan ko muna ingin hawabaran latun na ingka mo di murungog atawakan imaatud sin nasihat sa rayaw-rayaw deng hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita nyo amo hindi magbati laul, magnasihat-nasihati, magpatumtumpi-tumtumi, deng hambuk ginhawa, pahambuk ginhawa. Sabab in manusia, kuno siya dumayaw bang siya daran niya nasihatan sin Quran iban sin sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kita sa bangsa manusia beriman atau akan muslimin subay kita umakun atau akan tumayma sin wasihat sin hambuk tay manghud natu amuin wasihat atau akan nasihat hikarayaw hagin hawabaran natu kanya pa kanya. In manusia magkalagihan siya amuin mahinang siya tao marayaw. Wayro manusia di hababaw sin dunya amuin nagaangan-angan mahinang siya tao mangi. Buat malainkan ingkatan manusia wayro iniangan-angan nila yan. Iniangan-angan natukatan bang man kita ni mahinang tao marayaw. Tao marayaw iniangan-angan natu. Nakuno kita ni mahinang tao marayaw subay kita ni magbing paagama nato amunin agam Islam. Magbing kita ni turan sarta mamawbugi sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lumayo
deng ha pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga beriman, kialasahan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, lamod na kami. Ingkahalan ini, amo intaw, bang man kita mahinang tao marayaw. Lamod din niliw kisin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran. Hama nga sila beriman. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha ayat niya dun halam sin Quran yaun. Amo in Quran mulia, piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, panabi na to junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amo in kalasahan na to sarta kakasihan. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. In ayat ini address ini pemangal sila bangsa beriman, khitab lil mu'min, amang nga sila amo intara iman ha pangatayan nila sarta yaundun in full yakin ha pangatayan nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra, amo mga sila beriman, magnapaka sila simpangarta nila doon naka haka luhayan atawakan haka sigpitan, magnapakara sila masih mga sila ini manusia ini kalasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na ini mga manusia kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun pagduaruan. Bangdaing katu tanyo amuin mabaya kita nyo kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway na to hinangon indiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakahalan sin arka. Subay kita nyo ibuklad na to in lima na to. Hati niya di kita nyo mag-ikot sin alta. Diyos kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang doon in hak sin alta. Mga kamaasan, katautay manghuran, in alta, iluas lungsad mo, hakahamong hayaan ataw kan hakasigpitan, in ini, datungan murasya adlaw akhirat, sarta, in ini magmumpaat kay mo adlaw akhirat, sarta in alta ini makasafaat kay mo adlaw akhirat, in hinang nguyat to, parsababan hikalasa kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon na to. Bang lumasa ka to in Allah subhanahu wa ta'ala. Bang lumasa ka to in Allah subhanahu wa ta'ala. Lumasa siapa mga bangsa muslimin beriman. Bang lumasa na in Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap hangkat orang ka to tanyo. Tantutuod. Tan tutuod la sayon da sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan. Sin tiap-tiap piapan jari niya pala sa hundamon pamano si amon kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan suway na to hinangon. Uno-uno na impiardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amuin aong gaus na to. Amuin kagausan na to in kahalan yan. Bukun kita nyo isab amuin magtasod haagama na to. Bang mahunit amuin pagtuyuan na to siya. Ayaw. Suway na to. Gagahon sadya. In makaya na to. Bangit di na to makaya. Suway na to pagtulong tabangan hasupaya makaya na to in agama atawakan in pakaradyaan pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uwis kaw pagdak diak niya magnapa kasim pangalta mo doon nakahakahamong haya na tawakan haka sigpitan.
Siyugpatan pasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kadhimin al ghaidh. Bang natudungdunganin ayat ini, amuin mga sila manusia, mapupu nila in ginhawa baran nila, mapupu nila in isug nila, mapupu nila in dugal nila, amuin mapupu nila sing kasabar dun ha pangatayan nila, tantutud in sila ini kalasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inayat ini bukun ini, so pama, ang manusia, amuin kadugalan mo. Kadugalan mo yung manusia. Kusin ikaw, kawasa kaw. Hambuk kaw rin mga parinta, tawakan gobernur. Kusin manusia, yaun, kakawasan mo siya, amuin patayon sa roon doon. Sumagawa, sabab sinyaon doon kay mo in kasabab, kaya pagangan mo, inastul mo, indugal mo kanya, tantutud, lasahun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, diungog na to da, kalasahan, palasahon da kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan, tiyapan jarin. Yari pagpupu, sin dugal iban sin astul, hapangatayan, uno ini pagpupu kanya, amo na ingkasabar. Ingkasabar ini, mahunit ini, amuin, dawhatun sin tiap-tiap manusia buat malainkan isyuray makadawhat kanya amurai mga sila bangsa beriman. Sabab yan doon kanila ingkasabar hapangatayan nila. Magsabar. As-sabru diyaun. Ingkasabar dia sahaya siya. Bang masabarin tiap-tiap manusia doon naka igilon siya atau akan jangkion siya sin tiap-tiap pangdaig niya sabalannya. Sababin iyan tuntuman na to, haantara na to yan. Amo na yan in panasat sin syaitan hatiap-tiap antara si muslim iban si muslim. Amo in mag-ingkil jangki in tiap-tiap ginawa pambukti. Subay kita ni magtayakop, maghambuok, amuin, haagama na to, atawakan, magtamasuk kita ni maglasal-yasahi, haka muslim na to, haka islam na to, hasupaya kita ni tawagon sin Allah subhanahu wa ta'ala mu'min. Sabab hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Yari pakarajaan si mu'min, magtaymanghud. Matanto di mga sila mu'min, ikhwa, magtaymanghud sila kataan. Bukod na sadyay magtaymanghud, amuin hangkagiwaan, atawakan amuin magtaymanghud hangkalanggung, maasi inaiban sin ama, inya tu magtaymanghud, amuin karyasali, sumagawa awang pagtaymanghud haagama, salta pagtaymanghud hafag iman, amo na informasin Allah subhanahu wa ta'ala diungog na to hindun yung mga sila amuin nag-iiman fa Allah, mga sila amanu ikhwa, magtaymanghud sila ang kataan. Subay di maaunin pag-agnul iagnuli hapangatayan sing kita niyo hambuuk kanya pa kanya hasabab ing kita niyo naggugol kita niyo beriman. Mga katautay manghuran kelasahan kamu sin Allah salta in kami kelasan desab kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala aun hambuk asabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadama ghaidahu wa huwa yaqdiru an yakhfidahu mala Allahu qalbahu imanan wa amna. Dari hakahala namu in astul atau akan dugal hapangatayan mimikit dun katu tanyo sabab karya salisim manusia pagdugalan siya pag-astulan siya sabab sin aun dun pangatayan niya. Iban sin sasat sin syaitan manghigong haras habigi jantung sin tiap-tiap bangsa manusia. Man kadhama ghaidha
Hisyu-syu ima pulblas indugal dun ha pangatayan niya atau kan lumanduin astul niya wa huwa yaqdiru an yaghfirahu salta insya maka gaus siya mo in kapaggangan niya ang gaus niya mapaggang niya indugal niya yaon uno in result niya bang natumahin ng ito mala Allahu qalbahu imanan wa amna mala Allah subhanahu wa ta'ala mismo amo in manglasay hapangatayan nato sin iman in iyangot amot sin bang sa muslimin bang man siya mahinang beriman nabang kapagangan siya tiap-tiap muslimin atau akan beriman indugal niya pahangkat o pahangkatao lasayon sin Allah subhanahu wa ta'ala impangatayan niya sin pag-iman Allah subhanahu wa ta'ala imaglasay hapangatayan sin pag-iman wa amna iban sin kahanung hati niya kahimut-mutan niya undun hapangatayan niya mahanong siya wayroon kaharubiluhan dun hapangatayan niya masan niyang inggamit sin tiap-tiap manusia bangsa Islam bang maon dun katutanyo ingkahalan wayr subay nato ini pupuun ingginhawabaran nato bukun bang aturun nato in tiap-tiap amo in hababaan nato at inya kagawsan nato yaon siya amo in binasahon gawson nato magtuy hasabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imangayat tu bukun yato mabargaos atau akan barkusug makusug sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab amo ini in binin katu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusaka katu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piandu katu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkitanyu dumatung katu tanyo indugaliwan sin astul hapangatayan nato pianduan kita nyo sin Rasulullah amo ini inlingkat sin agama hati niya tara ubat hati in tiap-tiap bang kau dugalan au nanti ubatnya impandu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ah bukun long niya amo in makusug atau akan maga ustud siya atau akan maisu bisur'ah amo in pagtuy-tuy makabinasa atau akan karatihon niya magtuy intay manghud niya atau akan binasahon niya magtuy atau akan punuon niya bukun sila yatuin mga makusug isyuin mga makusug innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab amo ini in mga tao makusug innama syadid matanto di mga sila amo in lando in kusug nila alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab amo in kapagangan nila kapag milikan nila in ginhawa baran nila in hawa nafsu nila hawak to sila dugalan hati niya di niya hituman indugal niya atau kanin astul niya pahambu kadurugalan niya hati niya amo in yamlik pagmilikan niya pagangan niya indugal niya hasupaya maundun kan niya ingkahanong simpangatayan amo ini in banda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang pasupa sinaya wala afina 'anil nas amo in baying maapun ha mga sila manusia hajaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtipon-tipon siya iban sin sahaba niya amo inkaridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala halam si masjid
hawak to nilayad to nagtagha na sadya amo in namisara namong in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law niya dumatong hadlaw ini intaw surga sungod halawang yan tiudlo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in lawang amin suran sintaw ya sarta pagkita si mga sahaba radhiyallahu anhum amo in kita nila na inmano si ambuk usugyaw simud halawang si masjid salta basa-basaan pa inbuktun niya sin bakas simpeg island niya iban sin taumpa niya biubutang niya hailok niya salta timindug sunnat halawang si masjid timunay siya sin sunnat tahayatul masjid tinambuk usugyaw atawakan uno-uno na sunnat na inu-inu salta natarsang ng ima sahaba bang mayta yadresan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inambuk usog yaon amin taw surga mingkan mahang pagkakitaan si mga sahaba intaw yaon sabab intaw yaon ali ati niya bang di ikato gimbahanon alut tawagin ba wala di isa sa yadresan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insiya taw surga kita on nato kuno bang may taimano siya yon taw surga hambuk adlaw pagikarwa adlaw nagtipon-tipon na isabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahabat niya radhiyallahu anhu halom si masjid nabi aturing kahala imian day Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumatong lang adlaw ini inambuk usog taw surga halawang yan nabi atu simud na isa bambuk usog yon beto yung kahalan nababasa din buktun salta timindugsun salta in tompa niya dun hailok na biuta sabab hindi to hawlayat to bukun malumiin tompa ta bukun be sindiye kato ini malis yung tompa talit kajari daw mo manang bayan pangwere sa limit niya naubos biatura hati niya nagselo si mga sahaba radhiyallahu anhum bang mayta siya nga ng taw surga buat malain kani mga sila sahaba ini lundang panon na siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumiwan sinadlaw way sila address ang taw surga inya ng taw surga intaw yaw nakahalan nini paghikatu adlaw damit yan biat turaysa nagtipon-tipon sila lang si masjid amuin atin niya nagnasihat-nasihati salta dimungug hanabi sallallahu alaihi wasallam salta namong nasilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumatong lang niya hadlaw ini inambuk usog taw surga atin niya ikatu adlaw dun halawang yaw biat turing kaala nakatunag balik-balik aw natudhamuk sahaba hati niya nagselos tud siya sabab inbar iman subay ko magselos atawakan magselos dun ha pag-agama bang may tayo yung mabasag mag-agama rin kayo subay kita nyo amuin mag agad-agad atau kan maglumba-lumba hakahalan pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala supaya in kita niyo kalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagselo sinang bugsaba ikatu adlaw yat yung kahalan pagwi sinambuk usog yaon ay inagselos amo na Abdullah ibn Umar at niya nagguni-guni siya may tayo yon taw surga kuning hinang niya misan na ikaw may ino sa ka kuning hinang niya na paghikatu adlaw pagus na ng bahayang pagwa niya rin nga masjid yurul siya sin Abdullah ibn Umar
Yurul siya, ispian siya, bang pakainin uwi niya, paway niya. Sabab bimano siya yun, tawagin pa. Bukon siya mo yung kadaranan doon. Halawm si Madina. Na, yurul siya sinambuk sahaba. Salta, kita niya manimbay, meto na paway. Salta, meto rin sabi Abdullah ibn Umar. Iban pagyan niya Abdullah ibn Umar, inakuin nilang niya. Bisitam. Sabab lang niya ang piyag agnulan na mo iban si Maas. At niya ang piyag balihan nila. Inyari po kunin niya, way nagputing Abdullah ibn Umar. Way. At niya piyahanti siya sinambok uso. Imagbisita atas tuadlaw. Tuadlaw siya, manjali magbisita. Manjali siya pahantir murunaway. Bang hikawabot na, ikaw patadlaw, na duhali na ka pa, daa ka na mag-usaha. Bukunan bisita. Subay mo na siya daakon, kaya wajiban na siya mag-usaha. Sabab limiud na inigda. Tuadlaw siya himanti, hambuk habay sin hambuk usog yun. Himanti siya marayaw. Salta miulya siya sa marayaw sin usog yun. Amo inusog tau surga. Diang layan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pahadoy. Mabaya yung kita niyo kaingatan ko, yung kita niyo katanin niyo, mabaya kita niyo mabaya sin usugyat. Mabaya kita niyo mahinang tau surga. Wayro nag-angan-angan ding katutan niyo but malainkan bangman kita mahinang tau surga. Wayro ding hambuk ding katutan niyo mo nag-angan-angan bangman mahinang tau langka. Sabab kaingatan nato insigpit iban sin adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Landu imbisan niya amo na inarka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyusu in kadugalan niya. Imano siya ini? Iadresan siya sin Allah, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tau sulga. Na ispian siya sin Abdullah ibn Umar dito haway niya. Bang uno yung paghinangon na ibadat, may ta siya tau surga. Ispian tud siya maraw. Na inibadat niya, simple-simple ra. Beda sin amo yung paghinangon na dara. Tini magsunat, pardo, magpuasa, bang magsunat puasa. Amo yung ibadat, peldakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo, paghinangon niya. Kusbang nga tudunglungan ni Abdullah ibn Umar, at ini mawasag pa siya mag-ibadat din sinambok kusog yun. Sa may tayo nambok kusog yun, in-address niya, at inin siya tausog. May inu-inusa ka. Na ini, pagikato adlaw, hati niya liyaul to din Abdullah ibn Umar. Magjala, magpayukan niya. Manguming paginangon na ibadat. Nawaya ba kapayuhan na, ba't malayin ka na mo rin magsunat, magsambayang, ato kan magpuno na ibadat. Biya makaan-gaan daw mga turun niya. Napagikatuad daw, namaid na siya. Namaid na siya muin-muy. Salta beta nini ng bupusog yun. Way kamilong niya nag-agmuliwan niya ma. Way kamilong niya amuin. Nagduk. Mayroon lang niya dugal haot na mo. Buat malayin kan lang niya, miyari ako kay mo miyagad. Namisita kay mo hatu adlaw. Hati niya, jagahan takaw, piandugahan takaw. Bang uno niya ibadat pag hinangon mo sawab in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawak to sintu adlaw nagsuno-suno. Yadrisan niya, in ikaw taw surga. Inagisin Rasulullah, sumud halawang yan, in taw surga. At tinamon niya ikaw. Na ajay bima sahabat sambil insya miurol siya. Beta ning kahalan niya to pambukusog yan. Long sinambukusog, tau surga yung. Di pa pa po doon niya, kaya nga tanda siya, tau surga. Long niya, wayra long niya hinang kudukaing, bot maling ka na mo rin kikita mo yan. Hindi ka waktutuan. Na habiat to, hati niya, namaid na to din Abdullah ibn Umar, muwi na siya. Pero nakita niya dugay, but malingkan biat tu'y kahanan. Doon manhan, nanay kud na Abdullah ibn Umar,
nakalawak-lawak man siya, tiyawag siya sinambok usog ini. Hati niya, baitan siya sin sikreto. Sababing kita niyo, magkagunahan kita nulungnya sikreto. Kamatawar biyaon nulungnya ilmu sikreto. Ando, bang awan ilmu na to sikreto, naibaita na to na, sababin niya ni kasanyan. Inaga may Islam mayroong pag-ilmu sikreto. Subay na to ibaita katan, hitan niya hamano siya, hasupaya ing hidayat, maaon doon na antara sintiap katbang sa Muslim. Biyaita ang sinambok usog, in sikreto, bang may ta siyang edrisan tao suluha. Amuray nilongin hinang. Biyaita niya, bang natuin dungdungan, lamo dini deng ha mga pusaka sin usugat tukatut tani bangsa muslimin. Pusaka sa lagu-lagu pusaka. Bukun biya sin pusaka sin ako nato doon nakalupa atau akan pangata. Inyari pusaka pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoin pusaka di na siya mabugto adlaw gana-gana in tutungbasan kanya. Inagi siya ng bukusog pakat Abdullah bin Umar amuray na lang yung paghinangon ko. Hawak to ako lang yung sung na matug. Hati na sung na siya matug. Doon na siya hataas na sing kukulangan niya. Matug na siya. Sung na to siya matug. Inagi niya. Umianak ko niya. Maapun ko na. Ingkatan sin nakadusa kako. Ataw akan nakagaling kako. Nakaanyaya kako. Dihilan niya kamapan, hadi pa siya makatug. Hati kung kaanggawan niya, rito bang siya makatug, di niya kabdihilan kamapan, abutan siya sing kamatay hakatugan niya, wairun na maap, inhambok din hama nakadusa kanya, hamot yung kahanggawan niya. Hangkan na, in siya adres ang tao surga, sabab hawak to siya sung matug, biat yung hinang niya. Sikreto ati ato, sung ko matug isa-isa mo, mag-angan-angan na ko, maapun ko nin hambok bakayaw. Maapun ko nin hambok usog yaw. Maapun ko nin nakadusa kako yaw. Angkan, subay natuin niya amuin. Ingatun marayaw, in pag maap miya api hati, ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Parsababan, ikasud mo parida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in maapun mo, intay manghud mo Muslim, makadusa kayo. Dunan, hati na kaingatan ni Abdullah ibn Umar in sikreto biat tuati. Sambil kita ni biyaw, kaingatan nato in kisaya to, salta kaingatan nato in sikreto, bang dadin amuin, kaka nato rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikasud nato surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga manusia ini, wallahu yuhibbul muhsinin, sila na ini manusia kalasahan sila langgo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyu, amo na imagnapa ka mo na nasabot na kauna. Amo imagnapa ka sila sin alta nilahadan sin Allah. Salta nag-ikhlas sila magtaat fa Allah. Salta mag-ikhlas sila magnapa kahadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok na to ding hamang sila tao marayaw. Magnapa ka sila sin pangalan. Ikaruan niya, amuin umanib mga manusia imaanib sila sing ginhawa baran nila amuin makakatto sila pakajaw janaan sing ginhawa baran nila di hadunya iban hadlo akhirat in sila imaanib datto in sila to kalasahan di sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin sila to iyagad nila in panglangi sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Quran. Wah, sino iba ni mga manusia amuin magmarayaw sila. Magmarayaw sila muna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta magmarayaw sila pa dua maas nila. Salta magmarayaw sila pamuin kalwarga nila, usbawaris nila, amuin manusia, amuin pangdaig nila naka atau akan kakilahan nila atau akan uno-uno na basta bang sa manusia magmarayaw sila. In sila ini kalasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban amo yung mga sila beriman.
kalasan de sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amo mga sila nagnapa kasin alta nila haka sigpitan iban sin haka hamong haya doon na ka masigpit amin magnapa ka kasigpitan ko yan pagtabang mo agam Islam ingka mo yan kalasahan ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah subhanahu wa ta'ala salta tutungbasan ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rida niya lo akhirat salta hidihil ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkasan niya nga salta tagamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan impardusan sin kamu demikian mga kita niyo amuin bang man tagamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan impardusahan sin kita niyo kanya bangsa muslimin salta bang man kita niyo hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahidayat amuin wayroon na laungan bang man kita niyo patatapon sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-agama na to yung mga sila beriman amuin dito yung sifat nila karasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan wal kadhimin al ghaib in sifat isab si mga beriman amuin mapagang nila indugal nila inastur nila hakadudugalan nila di sila mag-us-us amuin mamuhing yung mga ini mahinang na sila ini kanganan sila tao maraya salta kalasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala wala afina anin nas sifat day sa dinis si mga beriman anuin pati maapun hatiap-tiap manusia makadusa kanila wallahu yuhibbul muhsinin in Allah subhanahu wa ta'ala even in Allah subhanahu wa ta'ala landu to din lasanya ang mga sila taong maraya mga palanggungan na agam Islam in pagyano nehsan bangda din manusia may nang tao marayaw aun din di sala Jibril alaihissalam hatinya yasubusin Jibril alaihissalam in Rasulullah bang uno in pagyano nehsan bangda din manusia may nang tao marayaw alihsan inihsan ini hatas pasasin pag-iman ano ni ihsan tas pasasin pag lamod siya tauhid lamod siya pagtauhid ihsan sa tas-tas na pagtauhid al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak amo ini ihsan amo na in mag-ibadat atau akan magtag-ipon ka fa Allah subhanahu wa ta'ala insa kaula-ula kita min Allah subhanahu wa ta'ala hati niya yaong dun kay mo yung kabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala yaong dun kay mo takwa iban sin khawf kabuga iban sin damag yaong dun kay mga pangatayan sabab bimano siya bang siya mabuga ano aktuali da siya huminang sumaga bang duunin dahit iban sin damag hapangatayan sin tiap-tiap beriman tantutud damagon sila fa Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan nila yan ingka kahinang mangi salta huminang sila sin hinang maraya ano ini ing pag-yan kaufiban sa takwa atinan el-ihsan magtag-ipon fa Allah nisa kaulaw kita min Allah subhanahu wa ta'ala fa illam takun tarahu fa innahu yarak na bang di nakagawsan sin pangatayan mo sin angan-angan mo yung kahalan niya to tumtuma pasino pun nato papangatayan nato fa illam takun tara bang di nato kakitaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at inabukon kita amon pangatod sumagaw kita amon pangahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala amon pangatayan sabab yung pangatod kuno yung kita niya kalupahan niya sumawa yung pangatayan si manusia kuno-uno yung kita niya atau akan kiakilahan niya di niyan kalupahan salama na fa illam takun taraw fa innahu yarak bang di nakagausan mo amuin kakitaan mo bihat to kahalan tumtuma ibutang nato abigi jantung nato fa innahu yarak matantu din Allah subhanahu wa ta'ala kikita niya in kataan ipon niya kikita niya isang pauning kakahinang niya
Uning kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon nakakakahinan atau akan pangatayan. Kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangatayan sin piapan jarinya. Bang uno in kignot ko hiwal sin pangatayan, sin piap-piap beriman atau akan muslim, atau akan manusia. In pagyanong ibadat, kuno siya, in pagyanong ibadat, wa ma'na al-ibadah fil Islam wasi'un jiddan. In ma'na sin ibadat, pagtagifon sa Allah, dun haka Islam, agama Islam, wasi'un jiddan. Landu lu'ab. Ikaysa niya na kas-salah, ibadatun, hambuk na ini dengan mga ibadat, amo na insambayang. Ibadatun. Ibadat siya. Sa lagu-lagu ibadat. Naing kita niyo, asubon na ito kuno, bang kita niyo magsambayang data. Atau akan tumunay na kita niyo sin 5 waktu. Atau akan amuin hitindog na ito daka sa kaba waktu in 5 waktu ini, in ibadat, in sambayang ini. In sambayang aon 5 waktu niya, salta aon pasunat ni rawatib. Salta aon pakaibaran sambayang sunat amuin sunat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doon nakahatungaan doon atau akan tungain amuin nisful laylong niya aw niyang sambayang dasab din doon inyan ibadat dasab fa Allah subhanahu wa ta'ala iban simpag tukbal sin zakat waz zakatun ibadat waz zakatu ibadat iban in zakat pagtukbal mo sin alta mo pag zakat mo inyan sa lagu-lagu ibadat doon haka Islam was sawm ibadatun iban in puasa ibadah puasa ibadah. Biar sin bulan Ramadan atau akan uno na puasa mun puasa sunnat lumaway siya hatari kasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inyan siya maitung siya ibadah sabab inyan piadakan sing Islam. Wal hajj ibadatun in maghaji pa Baitullahil Haram amo in mga sila makagaus taga pangalta mataw din alta nila maghad sila pa Baitullah, mamisita sila sin amuin baisin Allah subhanahu wa ta'ala mulya amuna in pula yatu bang man kita niyo pakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin gaus iwan sing kusub bang man kita niyo makakatu makapaghaj mga katutay manghuran inyari ibadat lamo diniding ha mga ka-Islam tiutubasin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila tiubusin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban hamanga sila amuin umat muslimin subay sila tumunay sin hal ini bang sila makagaus was-sa'i alal ayal ibadatun iban amuin dito ha hawla Makkah tubang kau maghaj bay pa sa bakunakat to sumagawa aun sa'i pagngana di ko yat tanto kay ngata wal jihadu ibadatun iban pag jihad pagluwas lungsad sin ginhawabaran sin alta hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadatun ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala inyari di mahang na ito pagsabutun wa rahmatun awladi tu'addihim tu'addibihim ibadatun iba namuin lasahon nato yung kaanakan nato mga kamu taga anak lasahon yung anak niyo dahon niyo amuin maglambing-lambing diyan ibadat inyato ibadat inyato pamandu inyo anak niyo pamandu ato anak bang dia din imaglasalyasa inantara muslim duman kumapin anak haama atau kana ina nasway intiap-tiap ina maingat siya lumas sa anak niya di niya daw magkalu-kaluin anak niya supaya makabisin anak niya ina niya ti malasakan niya nama niya malasakan ya inyari panghindu pamandu ini sin Islam iban sin pamaut pagtarbiyah pagdil adam pagtarbiyah pagbaut haka anakan haka Islam inyan ibadat na ing kamu tanga anak subay kamu obligasyon nyo yan kamas kuliahan nyo po dyan amuin dihilan nyo hinang amuin hinduan nyo sin adat sin ka Islam atau akan
kapangadyon sin ka Islam asupaya makahati sila sin adab sin Islam asupaya sila amuin kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mataw ding hama kabataan ilan na sadya kabataan amuin umato na sila hamaas nila. Oo, umato hamaas mamahit na hamaas di na mag-adat hamaas kamatawran kabataan diyaon diyato yung kahalan nila. Liasa nila na yung kabagayan nila. Liasa nila na yung asawa nila. Sumagawain inaama nila. Aun waktu pagdugalan nila na. Nabukunyat. Sabab may tabiat yung kahalan sin anak. Sabab si maas. Way niya gihilan adab. Way niya hinduan adab marawin anak niya. Sarta way niya terbiyain anak niya. Sarta way niya dia naglasalyasain anak niya. Hawak tu kabata-bata. Subay padukuton sin tiap-tiap maas apangatayan niya amuin dihilan niya adab atau kan baitan sin adab sin ka Islam dia ini kahalan sin ka Islam atau kan papangadyon niya sabab inubat sin manusia dumayawin manusia dumayawin pagkatao sin manusia bang siya magbalik pa agama niya amun agama Islam wayron na ubat sa lagu-lagu ubat di hababaw sin dunya dagpagpapitong lapis langit buat malingkan amurin agam Islam pang imano siya yan anuin magdaruha ka niya di hadunya subay siya magbalik pa agam niya ang agam Islam mayroon makaubat ka niya buat malingkan subay ginhaw ba rin ang balik siya pa agam niya amun agam mamatan din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikramul mu'min ibadatun iba naman pagmulya hamanga sila beriman doon na kamulyahun muhabis salah atau akan hakakahinang atau akan hautub-utub sim pangatayan atau akan hapikilan mo mulyahun mo sila mga sila beriman di mo sila dihilan lungit atau akan kangian sababin niya beriman tumtumunta subay nato sila tumulyahan iban ingkatan amuin jari sin syarat kakahinang pagniatan mo hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala inyatu ibadat iban sin amuin matug kau atau akan kumaun kau iniat mo hasupaya amuin kumusugin ginhawabaran mo apag mabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala indamikin niya itong ibadat mga manusia makahinang singkahalan ini mahinang sila muhsinun kanganan sila muhsinun hati niya kalasahan sila ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nara kita niya sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran amuin magtag-ipon kani. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dia kita niya sin Allah subhanahu wa ta'ala serta liang kita niya sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini. Wa'budullah magtag-ipon kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag Tuhan niyo magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin di magsirik serta di magsirik fa Allah subhanahu wa ta'ala misan hang sulab kuno hati niya bangkit niya mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala magtulus ikhlas kita niyo di kita niyo magsirik fa Allah subhanahu wa ta'ala sababin ibadat tufut fa Allah subhanahu wa ta'ala ihangla in kahalan ini ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala subay nato di lamugayan amuin kasirikan serta kakufulan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari dia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Iban hadwa maas kita ni magmarayaw. Panagnan, dakon kita ni magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin pagtag-ipon amuin tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa, wabil walidaini ihsana. Amuin magmarayaw kita ni hadwa maas na po. Itunay nato hak nila. Nasubuhon nato kuno bang nakapagtag-ipon na kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala marayaw. Way nakakita niyo nakapagsirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno namulya nato da kay maas nato. Dahil naman habis sara kaptang sindila. Ataw akan pangdalising simpangatud. Ataw akan amuin kidjut kuibal sin lima mong pamaas mo. Kuno
bistaw nato yung ginawaran to. Kaya pamahitan nato na ba nato? Bang nato na hinangin to. Magbalik kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumon nato mangayok kita niyo kamapan, hadwa maas nato salta, amuin mangayok kita niyo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala sinhinang nato nakauna, amuin nagbusa kita niyo hakahalan niya. Inyari, bang manusia, magmarayo sila pamaas nila, tantutud, mahinang sila muhsinun, kalasan sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, mag-ihsan to, padua maas, magmarayo. Tuntuma, misampay siyo manusia, di habawasin dunya ini. Wairuun nakananam kasigpitan, dia sin dua maas mo, bang ikaw ang bukanak, dia sin ina mo. Hawak tu kau hipag anak, atau akan hawak tu kau piag burus. Pila bulan kau lomtian sin ina mo. Pila bulan kau lomtian ina mo. Pila bulan kau lomtian ina mo. Asuwa kuning ginawabaran mo. Aswon nato yung ginawabaran nato, bang pila bulan kita niya lomtian ina nato. Kung di nato kaingatan, sumawa, kaingatan yan simas nato. Naubos, pag-usyat to, hawak to ko hibugsak pasikan, dunen sigpit. Inina mo, agad na mapatay. Supaya sadya ko makakita sing kabunyi-bunyihan dunya, makalahil ko maripadunya. Lasa kayo simaas. Sumagawa. Yung kamatauran dia, yung kabataan, kamatauran dia, yung bata bago, makagaus pa sila, amuin, umato, hamaas nila, mangdalising, mamahit, hamaas nila. Fala taqul lahum uf, amuin informansin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taqul lahum uf. Kalimat uf, pinakamaswibi, pinakamanahot na amuin dusa, amuin biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain uf, halom singkuran, amunain pinakamanahot dusa, halom singkuran, biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairuun nam numahot dusa hakahalanin, amunain uf. Fala taqul lahum uf, ayaw kau amuin mamung hadwa sila tu uf, amuin dia mangdalis yung bawa atau kan imen ko biat tu uf biat tu amu kya turing mga artinya bang kau dakon man imen ko na ya tu uf manahot ya tu dusa sumagawa malaguin agab datungan mo adlaw akhirat bang kau rin maka pangayok ka maapan di hamaas mo iban makapag tawat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntuman na to, subay kita ni mga daran kamaapan hamaas na to, sarta lasam na to, yung kinat na to, iban sin aman. Sarta mga kita ni kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya in pardusahan na to, amuin maid, mahon kita ni hakadusahan, matu, amuin pagkaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabay bimano si ampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tantutuod, pasurun niya, farida sin Allah subhanahu wa ta'ala, mangman pagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in dumini salta amuin makapagmay himatungan kita ni magbalikin sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga katautay manghuran kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang aun dito amuin amun wena imatap ha mga bisara ko hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, inya tuling ha mga karaib ko at kan kalam ako, inya tuling ha masasat ni syaitan, buat malingkan bang aun dito ring ha mga amuin marayaw at kan pandu ding ha adwa farkala amun ingkuran iban sin hadis, inya tu taufik dan Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo kita niyo kampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta magmaap niya api kita niyo, sarta magniat kita niyo, in kita niyo bangman kita niyo mahinang tao marayaw, asupaya kita niyo lasang sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin lasa sarayaw-rayaw, amin tagaman kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungbas, hadarat niya amin tungbas, way nahugnaan, doon naka halom sin surga, doon kami sanyang sumanyang nasadya kita niyo dito. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat lil ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.